Ngibingelele babukele Select Africa TV igama ngikwazi ukuthi ubusani Saliwa bathe nenjabulo ihora ngumzulu wakojela makojela intombi esokeni bathi umsikazi wabezizwa kanti ngivana uSkip yadela ngoba uyibona yonkana into yontwana bafethu ngisuka le kamaphumu kodwa ngithe ngihambe ngenkandla ke namhlanje landa umfana wasenkandla umfana owenza kahle ngomeni othe efika nje ovela wadabula ama-hit okusho ukuthi kuba angabafana la bathula kubuye kube sekubheka i-target mase bayashaya bafowethu ngiphethe insizwa ke la ugqizile ngimlanda enkandla bafowethu newethu. Ngibingelele mfowethu kubalaleli nababukeli beSelect TV. Ugqizile lo mfana wasenkandla kwaCholwane uyena lothi dali wangithinta kabili wasuyazumeka uyena njeni wangahlelani uyena usubala nemali abakhezile okhe umboka ngcobo kwangona uyithi Nkandla emadlatha nyama emadlatha nyama asekukhuluma thina kunjalo nje futhi sekukhuluma bokugcina makhuluma enkandla ke futhi ukhuluma bokugcina siyagcina ngempela futhi yini lesenkandla inkandla futhi inkandla kahle ifana nokuthi iyizwe yona imele Select Africa TV bafethu nginogqizile insizwa bafethu njengoba sinitshelile ukuthi uyena lo shale ngoma uthi kodwa dala wangilahlelani wangishiyelani inkandla emadlatha amnyama eyithi abantu mfowethu ake sikubingelele ubani ugqizile mfowethu. Ugqizile mfowethu usamukelo Christian Khanyile ozalwa khona enkandla kwaCholwane yeah emculweni nje ufike nje waba ugqizile igama nje engalithola insizweni ngalithola insizweni nje insizwa kusho ukuthi bengumuntu onomdlandla kakhulu igama lasuka lapho ugqizile noma ngiseyinsizweni ugqizile hayi ngabona ukuthi hayi lona gama lizosebenza emculweni njengoba selisebenza ngiyathemba ukuthi kwawena uyabona ukuthi akekho umuntu wakwenza ukuthi ugqizile hayi lutho emhlabeni wonke ugqizile hayi ngiqala namhlanje noma siqala ngale album yakho ekhiphile mfowethu liqala kwi-album yesibili khona le enale ngoma ethi kumnandi Hostela. Ya wena yakho le album ingoma kaGqizile lethi kumnandi Hostela mfowethu ukuthi phela lo umsebenzi awuvelanga njengalo so lo uvelelile umsebenzi futhi ubukeka izinto ezikhanya kakhulu kubuye ngathi kuzoya phambili kakhulu yeah. Mfowethu siyathokoza ukuba nawe la siyazi ukuthi sinibamba kuyaphithizela mfowethu i-weekend enkulu kunensizwa osebenza nazo sikulande ubhizi mfowethu sathula sabheka sibhekela abalandeli noma abathandi bomculo kaMaskandi ukuthi no lo mfana ufikile engomeni umfowethu Khanyile muhle ake sibazise ukuthi ubani siyazi insizwe isuke enkandla mfowethu usukaphi uthando lomculo kaMaskandi kuwena bhuti wami mfowethu shuthi lento nje isuka emumva kakhulu ngoba isuka khona le emakhaya eCathamiyeni bengumuntu oseCathamiya mina ngoba bengihlala nomfowazungu laphana umazi umfowazungu iCathamiya nje impela nje ngumuntu oshaya indlela njengobuzwa ngeneneza nje kalula kangaka ngoba vele lento iveli khona futhi isuka le emumva yabona so uthe khamba ke ngahlangana nebandla lelo Saliwa saqala sazana nje sabafana eHostela ngoba thina sihlala eHostela yes eka DVD nje ngokwagwala sihlala khona lapha siphethe yena ikhansela lethu linomtsizwa and usakhuluma ngendaba yeHostela mfowethu nobunsizwa obukhona nekhansela engaphansi kwawo nginohlelo lokuthi ngiyithathe lento ukuthi ngithathe nina kuphela but ngifuna ukunazi la engihlala khona ngiyafisa ukuthi ke ngisondele emahostela futhi ngifisa ukwangena wonke amahostela ngayenza ukuthi insizwa iphila kanjani fike la sihlala khona yes ngifike la engihlala khona ngihlangane nezinsizwa enihlala nazo nabantu futhi abaniphethe ngoba ngibuka inhlonipho yenu okhombisa ukuthi uthando lisuka nalo emakhaya nifike hostela niphinde niqhubeke ngalo nenhlonipho futhi ibaleke kakhulu lapha na uvela usifice nje siba u8 endlini eyodwa embhedeni ewu4 cathi insizwa ilala nga2 yeah ngoba sibaningi phele eblocksini mfowethu sibaningi sihlala nje eblocksini siba u8 yeah siba u8 mfowethu ngiyathokoza ugqizile siyambona nange esengena kuMaskandi uyasho ukuthi uhlangane nezinsizwa kanje i-album yakho engicabanga ukuthi eyesibili le oyikhiphile la khona sikubona uvelela siyakubona mfowethu abantu bakuthanda kakhulu bakwamukela ngendlela esimangaliso leyo kuqala mfowethu asiqale leyo kuqala mfowethu yasebenza na ungangamandla ayo mfowethu
yaphela la iphela khona kwawukuthi isikhathi masingakafiki ungaphoqa wena noma uhamba uzonda abantu ubone ngathi mhlawumbe khona abantu abangakusiza hayi isebenzi kanjalo into yomculo into yomculo ihamba ukuthi mase kuyisikhathi nje sokuthi uvelele uzovelela yabo ungasha umuntu washaya ama-album ezebe u4 ubone nawe ukuthi uyeza omunye umculo ekutshela hayi S8 hawu ndoda S8 album kahle inhlahla la kunina isikhathi sivele sasheshe safika bona ekutshela ukuthi umculi yabona njengoba nje le ngoma nje ngoba ivelele kangaka suka kuthi yakule album S8 hawu ndoda S8 kahle nicashe msongele isikhathi ihamba nesikhathi lento yomculo bafo ihamba nesikhathi nami bengangithatha mhlawumbe ama-album awu4 uzothi kwesi5 bese kuyima kuthi uvela kubantu kodwa ngenhlahla nangedlozi ngoba lento ibuye ihambe nangedlozi ungashanje ingoma mfowethu ifike abantu bethi wow 2 weeks kuphelile ileza kwa TikTok lezi ilento yokuculela TikTok thina mfowethu sishaya ingoma eyakhelayo egazini mfowethu yakhele njengesifo kumuntu yabo umuntu ethi noma efika ama-album kodwa engasuki kuwe yabo ngenxa ukuthi siculela abantu kumele mawushaya ingoma ushaye ingoma ezokwakhela kubantu ithinta abantu yabo umuntu ebe nengoma yakhe ku-album njengoba abantu bengaka ke mhlawumbe nawungitshene uma abantu abawu5 uthola ukuthi babanga ingoma eyodwa bayidlala ku YouTube ngedatha labo eyodwa nabanye abawu5 noma abawu10 babangenye kanjalo zizefike ku14 mazu14 uyabona ukuthi iwini le because lo muntu uzoyidlala ingoma yakhe azasukela azongena enkandla edlala ingoma yakho ku YouTube ucabanga lo muntu udlala ngamalini ngosuku so lento ke mfowethu ifuna lokho ukuthi ungashayele ingoma zo YouTube zo TikTok into efuna trend kwenziwe ama-video lawa kusongelwa amadoda ngoba benza njalo yabona ngoba nani baculi kodwa phela lento obona namhlanje ingoma eningetrend ayiyo lento ukuthi intombazane lethi ixabane nendoda yayo bese ivele iyolanda ingoma yomfana nkosi yami eyibhedelayo izolwa ngayo ukuvikela noma ukulwa ngayo esimene ebhekene naso ngaleso sikhathi ebudlelwaneni bayo ingoma uthola ukuthi ingoma isiyatrenda itrendiswa ukuthi ubelwa ngayo yena inhloso yakhe akuyona ukuyitrendisa uyalwa ngale ngoma bese iyatrenda igcina uthola baningi vele abantu abaningi avela athola enye indoda lapha baningi abantu abaningi ngothandweni futhi yabona so asebenzise lelo thuba ngaleyo ngoma bese ingoma ivele ifika kwabanye abantu abaningi ngeyifanayo naye ingoma uthola ukuthi siyasebenza kanjalo so thina sisebenzi leyo nto leyo thina siyacula silwa nengoma ukuthi sishaya ingoma ezongena kumuntu wayibeka mfokakhanyela futhi iyacaca mfowethu ngifuna ukuza la emayise ifika le album yakho entsha noma leyesibili bafika abantu bayithanda kakhulu bayamukela bakukhombisa uthando emva bomzimo benakho ukhipha i-album because mfowethu angifuna ukuyisho lento awukho lula ukuthi usebenze uthi ukhipha i-album uthi utshela ukuthi abantu bazoyithanda bavele bengayinaki mfowethu usuyikhipha imali zakho ebuhlungu mfowethu kuyakhoka estudio yahlukana no20 something thousand lapho 25 26 kanjalo awungitheneke mfowethu labo 26 ke sengikutshentshe nama album awu5 labo 20000 20 something thousand aba5 yabo imali 110 something thousand indoda uyacabanga futhi ungangenzelanga uthola ukuthi abanye abaculi bayokhipha album ingambuyisele ngisho imali album mfowethu yabo so nje mfowethu kusokuyinhlahla nedlozi ukuthi ushaye i-album ezongena kubantu ivele mina yami i-album yayabuyisa imali yayikhava imali yayo iphumile nje ayinesonto iphumile yes saphuma ipromo yayikhava imali yayo sometime yayikhava wonke lo 20 something thousand wawuhlangana wabuya unjalo nangaphezulu yabo abantu bayimukelile ngale ndlela into mfowethu kwase kuba khona abantu abasondela kuwe bathi mfana singakusiza ngani babona amandla yabo nje kakhulukazi ingoma lethe Nkandla mfowethu iyona ngoma enze abantu bangakithi Nkandla abakhulu bathi hayi nangu mfana yabo zathi khona ezinye singayifaka kodwa sasifuna ukuthi abantu bangakithi bethi nangu wethu mfana yabona zathi khona ezinye ngangithi mina ngifuna ukufaka ingoma ethi uthinta umashi le ngihamba kuyona Saliwa asifake le yakini lezo kwenza abantu bangakini bonke bethi nangu mfana wethu yabo zithi isebenze ezinye zizosebenza vele kodwa
ake sifake lezothi abantu bangakini ngoba njengamanje ake sakhe abantu bangakini bekubone ukuthi ukhona. Yes. Yabona ngempela yasebenza. Namanje nje impela iyasebenza kakhulu. Mfowethu. Kakhulu. And ngiyayithokozela mfowethu and usathi uthinta uSaliwa mfowethu. uSaliwa I think uSaliwa uNdoni nawe. Bafowethu ngibambene ngendlela eyisimangaliso uzwane ninalo. Ngiyayibona futhi ngibekela phambili. Kunalento ephakathi engingayifisi ukuthi iyenzeke kumina because ukubona ukuthi abaculi sebehlangene isikhathi eside end of the day uthola ukuthi sebeyahlukana nje ungazi ukuthi kwenzakalani. Bafowethu ngiyafisa ukuthi nginibonge ngalokho. Ngike ngamtshela noSaliwa sihlangene kwesinye isikhathi bathi ngamtshela ukuthi bafowethu indlela enibambelisene ngayo bafu ibaluleke kakhulu. And iyona into esuke siyithanda ngoba ema ngithi mina ngizohlangana noSaliwa ngazi kahle ukuthi ngizomthola uGqizile. Ema ngihlangana noGqizile ngiyazi kahle ngizomthola uNdoni. Yabona nothando lolweni bafethu elihlangene ngalo bafethu libaluleke kakhulu. Mana-ke mfowethu album yakho le entsha ongitshela ngayo ukuthi abantu bayithande kakhulu and wena iziphi inhlelo zoba nazo from kule album entsha ukuya phambili? Njengamanje mfowethu engakutshena khona mina njengoba ngisebenze kangaka ku-album. Umhlelo womcimbi ongangiqashi nongangiqashile ngobe lenkinga yakhe kodwa ngokwamandla omsebenzi wami uyadeserve ukuthi ngiye kubantu. Ngiyadeserve ukuyosebenza. So ongangiqashile nongangiqashi ngoba vele enenkinga yakhe nje eseceleni uyazi inkinga yakhe. Mina ngokwami ngisebenzile kufanele ngempela ngiye kubantu. Kufanele ngiye kubantu mfowethu. Lokho nje engakusho ikhona imicimbi engikhona iminingi kakhulu futhi imicimbi. Ngomgangela ngikhona kombuso wamaciko ngikhona komkhusu eMaritzburg ngikhona emadungeni ngikhona nje emcimbini eminingi. Ngizoba khona nakweminye futhi angikho. Yingakho ngithi mina ongangiqashile ngoba vele uyazi unenkinga yakhe. Ngeke ke futhi mhlambe futhi usuke nika abanye abaculi ithuba ngoba phela akumele sibuye sibe nomona ukuthi sifuna konke okuhle kuze kithi. Umuntu kumele uphile kanjalo uphile iqiniso ukuthi unika abanye abaculi ithuba yabo. Singayibuka mhlambe ngeside lami lokuthi hayi mhlambe ngoba usuke nenkinga yakhe kanti nayo usuke nika abanye abaculi ithuba uyazi ukuthi nabanye bazokunika ithuba. Ngihleli noGqizile insizwa bafowethu umfoka Khanyile lo phansi eNkandla insizwa njengoba ichaza nje ngoba ngithethe isinqumo sokuthi angimlande bafowethu ngimlethe phambi kwenu ukuze nizokwazi nizomazi kangcono. I-Select Africa TV iyona TV eletha abaculi bafowethu sola ukuthi lowo baculi abebengakaziwa kahle hle kodwa ngenxa yemisebenzi yabo thina sesibalande sibalethe eduze ukuze senzela nini ukuthi nibazi kangcono. Mfowethu usuzenzileke izinto ezinhle. Na ingoma yakhe inamandla abantu bayayithanda wena usayihlalela kamasho uthi awungasuki kamasho ipressure ithini lapha injani isimo sathi thina sophuma ngecasket kwamasha siyindawo futhi asiyindawo okwamanje asiyindawo asikazi ukunyakaza nje kwamasho sizohlala phela ipressure vele mfowethu ipressure uyifakela wena ingcindezi wena umuntu oyifakela ngokuthi uthatha impilo zabanye abantu uyifanise nezane yakho. Ukuqala nje uzothi uma ubone ngathi uyakhula endimeni uqale ubone ngathi akusakufanele ukungabi nayo imoto. Ubone ngathi wena sekufanele ngasonke isikhathi ucule egweletini uthenge ingubo ezibizayo ukuze kuthiwe uyambona ubani ayisebenza into leyo uphila ngonakho mfowethu mina ngiphila ngenginakho sinosaliwa siphila ngesinakho esingenakho asinakho siyamukela futhi ukuthi asinakho yabo nemoto asinayo sihamba ngeenyawo sagitshezwa saboleka imoto zabantu kodwa ngeke sifake ingcindezi ukuthi imoto asinayo ndoda kumele sizame manje ukungena komashonisa sithenge imoto ukuze abantu bezothi wow egcineni thina ilimaza nina ilimaza thina lento leyo uthi abantu bajabule abantu bazojabula bethi hayi obani bekhulume ngathi yonke indawo thina seyigweletini. So manje lento ibuye ingcindezi uyifakele wena mculi yabo ukuthi ufuna ukuphila impilo yabanye abantu nokuthatha imibono yabanye abantu abangewena ngoba wena wazi usizi lwakho. Mfowethu anyayizwa uyayibeka iyacaca. Mfowethu ngicabanga ukuthi i-weekend enkulu namhlanje futhi i-weekend enkulu kakhulu sithula uSaliwa ukhiphe i-album ngicabanga ukuthi angikaze nilale. Akaze mfowethu akaze silale kuze kwasa ekseni kuze kwasa ngempela mhlambe kushawo 6 kwayimase siye endlini ngoba besihleli sihlangene nebandla kwayimase endlini siyolungiselela ukuthi
size ngapha edrobheni. Yes. Yeah, kanti impela silale nje. Sithi- Lokhu sikhempile, lokhu kudlala ingoma, lokhu ibulalana ngenqina nje. ngenqina walwe Njalo. ithini iplan yenu namhlanje ke ngaphandle ukuthi vele sesiya understand ukuthi usale ukhipha i-album, ithini iplan yenu abantu abasondele noma abantu bazosondela i-album kaSaliwa ukhona mfowethu nisebenzile Ikhona mfowethu i-album kaSaliwa mfowethu futhi ngendlela engiqhamuka kabuhlungu ngayo kuleya ngoma ngiyidlile-ke leya ngoma. yakho straight Ngidlile leya ngoma. Yabo lethe eMares ngiza kuthiwa eMares niyazenzela. niyazenzela Hayi mfowethu ayisenkandla leya. awu madoda inkandla iyithathile Iwe nje ikhona lento esenkandla thina-ke bafo hayi ukuthi mhlampe ngidlile ngokuhlakanipha kwami. Thina siyayitshena ukuthi njengoba kungeyona i-album yami kwi-album kaSaliwa ingoma engizongena kuyona ngidle ngoba umsebenzi wakhe akona wami angivele lapha abantu bethi wow yabo ngegama lami naye mayiza kwi-album yami uyakhumbula nje ethi le ngoma ethinta umasho wathi mayithi bhala ngabhalana uzokhumbule lami egama bathi abantu wow yonke indawo yabo bajabula abantu wagqama kwi-album yami yabo so naye mayifika kweyami nami ngifika kweyakhe kumele nami ngenze okufanayo umuntu nje nomuntu sobathathu mayizofika engomeni uyacacisa ngoba nonto mayizofika engomeni yakho uyakhumbula lidalwa ngithinta kabili ukuthi wangena waqhamuka crossover ethi wabuya wazi lethu zobona ngengane futhi waqhamuka wathi ukabi ayi ngoba uyasho waqhamuka kabuhlungu manje leyo nto leyo thina nje mfowethu hayi angazi mfowethu mhlambe futhi lokho kuyimisela kwethu hayi siyanikezana thina i-challenge ngiyathokoza kakhulu mfowethu ngifuna ukungena la uNdoni uNdoni umuntu wesifazane nisebenza naye injani i-relationship yenu bafowethu ukusebenza nomuntu wesifazane and ngiyabona indlela enenza ngayo anifuni ukumshiya and uniyazi ukuthi emali imfakile wenza wani uNdoni mfowethu udadewethu uNdoni udadewethu mfowethu ngeke simshiye futhi naye ehlele seduze kwethu ngeke simshiye mfowethu sisuka kude nje sonke kahle kahle sisuka kude ngoba uyena umuntu obeyikhanda lethu kulento yomculo waqala kwaphuma uSaliwa kwase kulandela mina okusho ukuthi siqale kwawuyena omile singemumva kwakhe singakabi lutho nje sisayididela ingoma so kuthe maphuma uSaliwa wabamba kwahamba ngeza nami uthi ukhakha iseliqinile sengingabagxoba ababhemi ngaphuma nge-album yokuqala bangamukela abangamukelayo ngabuya ngale yesibili ebizicacisa ngempela ukuthi hayi ngempela inkasa nompula akusali ngani ke manje bafana sengifikile baningi abafana bathukile abafana ngishobona laba benibethembayo zikhala kakhulu bathukile balali bafowethu futhi abalalanga kakhulukazi iphuma album abalalanga impela abalalanga babeqwashile impela bethini lo mfana usenzani lo mfana ngifuna ukuzwa la Gqizile mfowethu mhlambe kukhona yini abalandeli bakho into obaphekela yona ngaphandle kwale album esidlulile babona bakuthanda balindele into abangayilindela nje mfowethu mina engingayisho mhlambe kuphela kwaAugust ngizodedela music video wengoma mhlambe ey'ntathu noma eziwu-2 ngoba music video kuyafuneka nokuthi sibuye sikhulise ama-YouTube channel ethu yabo abantu sibanike ngoba khona abantu kwamanje abangangazi kodwa umuntu uzothi maye sengibuka lapha ku-YouTube channel engibuka ngokushintshana noma sengiqhamuka phambi kwakhe athi ayinanga lo muntu lo uyena ubani yabo engagcini ngokungibona kwi-promo kuphela nakhona kuyiqeshana ey'ncane ngiqhamuka ngithi awu esathi uthi uyabuka ngeke umuntu azakwazi so ma kufuna ukubajwayeza abantu wena ngoba kubajwayeza wena kubajwayeza wena iyayizwa mfethu uyayibeka yacaca mhlawumbe sesizoyivala nje ngane yakwethu emculweni mhlawumbe kunomuntu lapha ekhaya umfana omncane othi ngibukela Gqizile nami ngiyafisa ukufana noGqizile ingqinamba ezikhona emculweni angahlangabezana nazo izona zinto bhuti wami ingqinamba mfowethu ezikhona emculweni ziningi kuyenzeka nje uthola ukuthi umhlelo womcimbi kahle ngiqale la abaculi mfowethu abaculi bona bayixhaphazisa ngabahle bemcimbi ngoba ngizofika mina ngivuma imali umhlelo womcimbi engingasebenzi ngayo lo mhlelo womcimbi bese kufika omunye embuzo ukuthi umthole ngamalini ubani yabo hayi uyawuthatha no 10,000 ngaleso sikhathi mina ngisebenza ngo 10,000 bengithi ngizwela yena lo yabo bayixoxa
Yabona manje sesuka lo okade ebuze seza kuwe. Uzavele neprize. Mhlawumbe yena uzoqala ethi indoda anginalutho ngino 8. Uthi wena ngeke. Athi mfowethu anginalutho ngempela amaphakethe angaphandle. Njengalo empathe ethi umjosi. Lo wathi intitha lo yana. Uthi intitha lo yana. Lo wathi intitha lo yana mfowethu wafike wathi amaphakethe angaphandle. Yabo. So ilanguage yabo abahleli bemcimbi ukuthi amaphakethe angaphandle. Imali ayikho yabo ngisho ikhona. So wena mawuzovumela le nto lethi imali ayikho uvume uzombuza lo uthi kanjani sebenze ngamalini la yabo. So abaculi bayilimaza bona kunabaculi mfowethu esathi thina sisaba afana bese ndimeni namanje abanalutho abanalutho mfowethu akanamoto akanalutho akakhile ngisho ekhaya yabo ubegijimela 10,000 kuthiwa wena uthukela na 10,000 phela ngakawele ngisho uthukela ngilana nje ngakanwela petrol la kumele ufike namagidangoma akho la kumele nidle la kumele ahola amagidangoma futhi amagidangoma ekseni uzothi mawathatha ngemoto akutshela ukuthi drive through baba silambile yabo. So u10,000 phela ungakawele ngisho uthukela mhlawumbe uthi ufike endlini no500 usubuye usuhole labafana umuntu wemoto uzothi 6,000 ukuye enkandla wendo mina ngaleyo sikhathi ngibizela u10,000 sekusele 4,000 abafana bethi drive through ngisebenzise mhlawumbe 8,000 yabo ngisele no 3,000 kumele behola abafana mhlawumbe bazohola malini abafana wendo sekucaca ukuthi ngempela bengihambela upetrol abaculi bayilimaza lapho mfethu mina mangimile ngiyama ngincama mina ikhona imicimbi kweminye imicimbi obafo hayi ukuthi ngoba mhlawumbe sisuke singazi abantu bebona singekho betshena ukuthi hayi uvalelwe hayi Fethu indoda sinemali engaka ethi mina akwazi futhi uzongitshela ukuthi unemali engaka mina ngimele ngikutshele imali engisebenza ngayo. Yeah, sixoxisane la. Sixoxisane ngemali engisebenza ngayo la yebo. Hayi ukuthi wena uzoqhamuka usungitshela nemali engaka ubani kanti wena. Ngoba phela imina la okumele azosebenza lapha jabulisa abantu. Yabo. So akwazi ukhamuka usungitshela ukuthi wena nemali engaka. And kusuke kuyidemand because kulo mculo uthola ukuthi kulo mcimbi kunabalandeli bakho. Yabo. Cishe kunabantu abathi siyeza sizokubona yebo. Yabo bakhokhile. So manje wena kwesisikhathi ke abaculi balinyazwa yilokho thina abaculi silinyazwa yilokho ukuthi thatha noma yini. Ikhona nje imicimbi mhlambe u3. Athi mabethi uthi qhamuke sethi ngithi hayi ungenzi kanjalo. Angiyona leyo ntombi abaculeni bajwayele. Le thatha noma yini. Yayizwa mfethu uyayibeka iyacaca mhlawumbe esesivala mfethu ngicela abantu lapha ekhaya uzothi mina ngiyafisa ukuhlangana noGqizile futhi ngiyafisa ukuxhumana noGqizile. uGqizile utholakala kanjani bhuti wami? uGqizile mfethu ku TikTok uGqizile 05 ikhona inamba futhi kuyini libiza ngani ngebhayo noma yini ikhona kona lapho phela ngifundanga mina ngagcina ka2 ngagcina ka2 mina ngangibhobhola uMisike esikoleni. Okay. Leyo nhlobo leyo. Ngibhobola ke ngibhobola. Yes. Ngishaya futhi undanga yethu. Ngishaya kundanga yethu ngishaya impela. Bakwazi la. Bangazi. Engangifunda lawo bawutshela. Bangazi. Yabona nje ngathi yabo ngifunda u2. Engathi ngangine engcweba lapha ngeke ngacishe ngabulala omunye umfana kabi. Phela bese abafana thina vele abaphakeme futhi abakhomba ukuthi ibondlekile yabo. Bondlekile yes. Hayi ngashaya iphakhomu mina lanyakaza mina. Lanyakaza iphakhomu ngiyakutshela. Ngashaya iphakhomu lanyakaza. Kwabaleka othisha lapha bathi othisha akaze siyibone. Kuthi uyingozi lo mfana. Yabona umfana uyingozi lo mfana. Yabo. Alright asibapha mfethu izinto zakho ku Facebook @Gqizile. @Gqizile Facebook. Yeah. Bese inamba engitholakala kuyona mfowethu nengiqasheka kuyona. Nengi-WhatsApp kuyona ithi 076 76 yes it's 076 60 76 707 ngicela siphinde 076 60 707 mfethu siyathokoza ukuba nawe namhlanje and siyajabula le TV mfethu engicabanga ukuthi inkulu kakhulu enazi ukuthi bafethu ngiyibone nje kudala bafethu sengithatha ngithatha isinqumo sokuthi ngikuthinta ngithi mina mfethu sibanibani lo wathi wena hawu mfethu ngiyajabula ngiyabonga mfethu lolo thuba mfethu. Hayi phela kokuqala wafika wathi uyangifuna ngitshela ngisemakhaya waphela baningi osomathuba lawe bafu into engingayithandi mina kule nto yabantu bama TV lento yokuthi umuntu abe usomathuba ngokuthi mayithola usaliwa bese thola ithuba lokuthi hayi uzothatha nama hayi ngithatha ngengoma yami ukuthi uyangibona ukuthi deserve kuba ku TV yakho hayi ukuthi ungithathele ngathi ungenzele ifavor
hayi mfowethu akunayo lento kwamina nje ngabona ngathi mhlambe Uthatha uyangiyisa kancane. uyabo Yeah, noma usuyenza nje ngoba usungibonile babukela be-Select Africa TV bafethu benginogqizile namhlanje insizwa bafethu le esuke enkandla umfo kaKhanyile bafethu umfana oshaya ingoma kakhulu dali wangithinta kabi ngase kuyazumeka lalela-ke bafethu kulula uyasubscribe Select Africa TV uyasilandela ey'nkundleni zokuxhumana Select Africa TV Facebook Select Africa TV ku-Twitter Select Africa TV ku-TikTok bafethu sikhona yonke indawo ey'nkundleni zokuxhumana nizosithola insizwa bafethu benginayo la sijabulile kakhulu zinqwele insizwa bafethu ngicela ukuthi nimsupport kakhulu nimsupportile bafethu and uyayibona amandla enu jikelele umaskandi nje wonke abalandeli bamaskandi siyacela ukuthi insizwe isuke iqhamuka kanje nengoma enkulu kanje sesezesho ukuthi thina siyilethe niyibone kahle niphinde niyisupport siyathokoza kakhulu bafethu siyanithanda Select Africa TV uyasubscribe bafethu mfowethu ngaleko siyathokoza kakhulu siyathoba kuba nawe siyabonga mfowethu ngibonga kakhulu nami kwi-Select Africa TV yakunjalo ngithi kunjalo ya ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi benginikeze lelo thuba ngoba ithuba elifiswa abantu abaningi kodwa balitholi balitholi yini njalo kuba busy nakuthina mfowethu ngisho umuntu efisa ngoba enye into bafowethu ufuna niqonde lokho uma uthi ufuna ukuba nami yes ngiyathanda ukuba nawe but nathi kunezinto ezisuke zizenze emaceleni le ndoda kusithatha isikhathi ukuthi ngixhumane nayo and kuthe mase ngixhumene nako angithatha isikhathi ukuthi sesivumelene ukuthi asize sizokwenza i-interview naye ufuna niqonde lokho ukuthi bafethu usuke singanimukeli phansi sisuke sithanda ukuba nani sifisa ukuthi sibe nani kodwa ngenxa yezimo bafethu ngoba senza imisebenzi eminingi kakhulu imisebenzi esiyenzayo but siyathokoza siyanithanda bafethu uma ufisa wena uzosilandela ey'nkundleni zokuxhumana ney'namba uzoyithola lapho emase uyasifonela siqondane nawe Select Africa TV salute 100 bafethu sharp